awuqoqele izinto futhi Phela ngesicele futhi. yabo nje mfethu okugcina yabo nje ngiyakubuka ngiyarecognize okugcina nje ngikhuluma nawe kanje okugcina kungenzeki ngiphinde futhi ngizokhuluma nawe kanje ngiyacela nje kungenzeki Ngifana ukuthola impahla. bafethu sisemona lapha konke umuntu uyaqoqa aqoqela konke sikwenza ekhanyeni sikwenza emini abantu kumele bahambe ngempela bam Fala uyasho kodwa phela nawe. Ngoba kusizi lento yokufihlana kwethu. Mane Ngapha mama owakho. ukaba lokho manje uhlala kanjani lapha nomdayisela la usuka mama usuka mama Liphe la kita kulo isithanda usuka empangeni akekho umuntu okhuluma la ubani inkosi yasekhayoni yeke ngicela ubani inkosi yasempangeni mama inkosi isilo sakazulu ubani isilo sakazulu kuyasetshenzwa. isilo sakazulu ubani isilo sakazulu ngathi uhlole usuka empangeni phela wena ngisho ubani isilo empangeni bayisilo sakho uba isilo sakho bayisilo sakho isilo sakho ubani isilo umvelasi isilo umvelasi hayi ngeke mama umvelasi isilo Hayi ukuthi koka mama umvelasi kulungile ke siswami. Yazini asiyenze kanje lento ukuze kusasa uzobe uzama indlela zokuthi uthole i-ID okwamanje ngoba asakayitholi le proof sizocela ukuthi siqoqe la. umvelasi isilo sakho Ngiyazela usinikeza zona. Khona la ayigcula sithuthe. La kusasa uzoba khona sikhona usuku. ugejile isilo sakho umvelasi isilo kusiya umvelasi mama ubani isilo sakho inkosi amakhosi ubani ubani indlula mitho kakhulu kwazulu unenomhlanga Uyabona izinto ezijabulayo. Wena ke sisi uhamba nini usuka kiphi? Usuka kephi sisi? hlala empangeni kodwa usuka kule phezulu Usuka kephi? Uyabona ukuthi ubangile. Yabuka nje. Uyabona nje wethiwa nje uyabona ke. Unamasu ukuthi. Yabona nje ukuthi uyikhulumile yonke lento ayekela lento yakho. Yabona. Manje usuyasichazela ngoba thina sesisuke senza kanje. Ngoba ube honest kuthina ekuqaleni. usuka mama useMozambique useMalawi Cha. Waku. Waku. Eswazini. Awusiyo kusebenzisa. yini le Manje mambona wathi siyadlala. kumfishane ngikhomba Oh, alright ngikhulumile naye. uthi Yase ifuzile man ngegekele Qoqa sisupa okay bafethu sisemona ke lapho kusemona ke impela kaqoqishwana eqoqwa nje konke sikwenza nje ilanga libalele hayi kumele ufake ikhephu ngoba hey ngizile akekho umuntu kumele adayise lapho ongaphandle
Udayisa lesi ngeke uze ukuhlole imama wami sicela ukubuza since inazi ke nina abantu bala Nongoma ukuthi abantu bokufika kwathiwa bahambe ngomhla ka-30 umhla ka-30 ungabashayeli bila kodwa nina ke nisebenzisana kanye nabo nangu la naba abanye laba bendlaliwe lapha nani nilapha nendawo ikhona nje imizamo enike niyenze umZulu umuntu okufika esingamdinga ubalekele impomoto umZulu la abantu masana ukubavumela sibengela ngaphakathi nina kufanele nisifonele nisitshentshe naba abantu sebengela ngaphakathi abafuni ukuzwa bazokho kufanele bezwe ngenye indlela ke manje kufanele bezwe la kaNongoma la nisithunzi kaNongoma sibuye kaNongoma la isahlala enkosi la singazoqashazwa ngabantu lo msebenzi waqala la hayi imali umZulu mupha imizolo obalekele uyamanzi lapha ekhangeni hayi asibathembeni omama asibathembeni senzani la nduna namhlanje namhlanje hey bafowethu kunzima sila emono njengamanje siyaqoqa wonke umuntu afuna ahambe abuyele ngakubo inkakana nenkakana lidla umsundo wangakubo bafowethu konakele namuhla konakele nje akekho ukuthi simdinga la ngaphathi efieldini ongesiyona wakulelizwe la sizohweba njengabantu abahlali bakulelizwe sihweba ngendlela futhi efanele so njengamanje akekho umuntu umuntu ositshela ukuthi na sihamba phi simaphi ya so nje bafowethu hayi sibambisana lelizwe lelilolunga ngathi sizinsizwe ngiyabonga nduna inkosi awusho mfashane ngoba usebenza nje itafula lakho la kude kanje ngabe mthapheli lapha uyabadedela la abantu lapho kufika bebe namatafula lapho eduze wena la kufanele lizohlala la kodwa ubunga wendawo ngoba nawe mhlawumbe wafika yona lothi sibona ukuthi la emono wonke umuntu enendawo so ungena endaweni yana asathathola le madoda la emona ngaphakathi kodwa asingazi bafuthi kufike thina la abantu laba kufanele bavumele ukuthi beze bendlale nje into zabo lezaba ingabavumele ukuthi beze beyibeke into zabo phansi la abantu laba sibadingi lento ixayela kaNongoma abanye abantu abakwezinye indawo abanye amadolobha uma bezobuka kaNongoma uthi imona magcwele imona bona abantu bekufika bethi qhu bazothina abanye abantu futhi kahle kahle siyaphapha thina sami sophophela abanye amadolobha sishiyelelanga kithi lonakele emngolelini futhi thina kahle kahle abantu bakithi basidayisa kulabantu bangaphandle ukuthi kufanele qhamuka abafana abaphaya umthakathi bese kuyima beqoqa nibayeke nini nisebenza la banibangisa phela abantu kahle kahle ngeke usuke lapho uthi wami udayise eMozambique ngeke usuke udayise eZimbabwe la abantu laba bahambe unini endayisayo la ngaphakathi asibadingi ubani mama Sola